Dilolostro YouTube channel la hi le xigodini tshikelela kunupu leyi nga tsariwa leswaku subscribe na xitlokwana u fike kona exigodini xa Mampela hi bombisa ririmi reru. Namuntlha hi siku ra 15 ku ri lembe ra 2022 hi voni Benny Mayengani the president fika va posta eka Facebook page ya vona liya ya khale leyi tivekaka hi vito ra Benny Mayengani the president. Va tsala marito ya ku page ya hina yi vuyile ni te ya magaza yi sukile onge a minitwi. Hi ta tsundzuka leswaku Facebook page leyiwani va gcini ku va posta hi siku ra 25 Ndzhati lembe ra 2021 loko ka ha ku huma album ya Tiko ra ka hina. Hi la hi nga vona va gina ku va posta kona kasi va hlamusela leswaku ri Facebook page ya vona yi vi yi hekiwa hi yo mhaka se a va nga ha koti ku va yi tirhisa. Kasi eka lembe ra 2022 hi n'hweti ya Dzivamisoko hi siku ra 31 va fiki va nyika mbulavulo eka rixaka ra Vatsonga hi Facebook account ya vona leyintshwa leyi tivekaka hi President Benny Mayengani. Va fika va kombisa leswaku ri Facebook page ya vona leyi a hi tiva yona yi hekiwini se leyi se va tirhisaka yona hi le ya President Benny Mayengani. Se namuntlha hi fiki hi kuma hungu ra kahle leswaku ri se page liya ya vona xikomu xi vuyele embhinyini se va na vulawuri eka yona se va tirhisa yona hi vona va fika va posta hi ndlela yaleyo. And hi ta tsundzuka leswaku ri page ya vona leyo sungula yi na valandzeri vo tala va ku tlula 239,000 kasi leya sweswiwani a yi ri na valandzeri va ku tlula 78,000. Se mi ta swi vona leswaku ri page ya vona leyo sungula hi yona leyi nga na valandzeri vo tala. Se hi khensa ku va va tlhela va vuyelerisa ematshan'wini page ya vona leyo sungula leya Benny Mayengani the president. I hungu leri hi mi khomele rona. Loko mi nga se subscribe eka channel ya hina hi kombela nseketelo wa n'wina. Eka n'wina mi nga subscribe hi ri xandla ehenhla ka xin'wana xandla. Nseketelo wa n'wina hi wu khensa hi tlhela hi vuyelela. La ka Dilolostro YouTube channel hi le xigodini.